La Navidad es a menudo protagonista de cuentos y leyendas, pero nunca imaginamos que nos convertiríamos en parte de una de ellas. El 25 de noviembre de 2009, unas misteriosas cartas aparecieron en nuestra agencia. No tenían sello ni remitente y, según asegura el vigilante, nadie las trajo. Las cartas solicitaban nuestra presencia urgente en Laponia. Alguien tenía un mensaje importante que dar al mundo y nos pedía nuestra colaboración. Ese alguien era Yulupuki. Si no les suena, quizá lo conozcan por su nombre en nuestro idioma, Papá Noel. Todavía no acabábamos de creernos aquello cuando nos dimos cuenta de que algo en su caligrafía no era normal. Cada trazo estaba formado por millones de copos de nieve. Para nosotros fue suficiente. Así que nos pusimos en contacto con la única productora que se embarcaría en un proyecto como este. Llegamos a Sariselka sin un plan concreto, pero antes de que nos preguntáramos qué hacer, recibimos nuevas instrucciones. Al día siguiente nos pusimos en camino. Un mapa nos indicaba el lugar hasta el que debíamos llegar. No fue fácil. Por fin encontramos el lugar. Con la espera llegó la noche, y con la noche las dudas, hasta que... Terve teille. Hauska nähdä. Lähdemme tästä minun majalleni. Seuratkaa minua. Tervetuloa. Kattokaapas. Sen takia kutsuin teidät tänne, että näette, miten poro on loukkaantunut. Ruoka maistuu, mutta jalka on kipeä. Meillä oli lentoharjoitus ja lopulta sen jalka meni jalkaloukkuun. Ja nyt, hyvät ystävät, minulla on ilo kutsua teidät lämpimään majaani. Mennäänpä sisään, niin saatte vähän, ja mä kerron teille koko tämän tarinan. Oi. Tulkaa sisään, tulkaapa tästä. Nos invitó a pasar a todos y nos pidió que no contáramos nada de lo que íbamos a ver. Nada, excepto esto. Rakkaat lapset ympäri maailman, minulla on tärkeä asia kerrottavana teille. Ja samalla olen iloinen, että televisiokanavat ja internet ja monet apulaiseni auttavat minua tämän asian kertomisessa. Petteri Poro loukkasi jalkansa vakavasti, eikä voi vetää niin painavaa lahjakuormaa kuin aiemmin. Sen takia pyydän teidän apuanne, lapset. Ehdotan, että ette toivon niin paljon lahjoja kuin aikaisempina vuosina. Niin sillä tavalla Petteri jaksaa vetää koko kuorman ja tuoda kaikille maailman lapsille jouluiloa. Hyvät lapset, olkaa kilttejä, niin minä muistan teitä kaikkia. Oikein hyvää joulua teille.